tse pedi. Tatona Boko o tlhalositse gape gore puso e laetse gore badiri ba seka ba duelwa sepe se se kwa tlase ga seelo sa 4,000 pula seo e le go leka go tokahatsa matshelo a Batswana. Fa bua kwa tshimolosong semmuso ya kago ya matlo ao a sekete mo kgaolong nngwe le nngwe ya botlhophi a re fa matlo ao a wela a tla thusa go busa seriti mo setšhabeng ka ba tla bo ba nna le kwa ba nnang teng. Tshimoliso wa kago ya matlo a e ne e tshwaretse kwa Phalape Maabane a re utlwa wa betswe Mpulubusi. Le ha tshela Botswana le itepatepantse le maitlamo a lekgotla la ditšhaba a go netefatsa fa batho ba lone ba nna le bonno jo bo lemogiwang e le tshwanelo ya motho mongwe le mongwe. Maitlamo a tsamaelana le maikaelelo a ga Tatona Boko a gore puso ya lefatshe leno e nne e eteleditseng ditshwanelo tsa batho kwa pele. Ka jalo lenaneo le la Bonno Housing National Program Target 61,000 le tla akaretsa botlhe ka kgaolo nngwe le nngwe ya botlhophi e tla agelwang matlo a le 1,000. Ditiro kana di dirwa ke gore go nne le madirelo, go nne le se se dirwang. Ke sone se ra arabang le tlhoko la ditiro re le patagantse le tlhoko la bonno la boroko re bo re 100,000 wa ditiro mme go tshwanetse go nne le 100,000 wa matlo a agiwang a masha a tlabong a agelwa Batswana a tsena mo diatleng tsa bone e nna matlo a bone. Ke nngwe ya mananeo a puso ya gago e ne ya ikana gore e taisa Motswana ko pele ka gore lenaneo le la bonno ke le letileng go ha Motswana seriti ba gaetso. Ha o na le bonno o na le seriti mme bile mantu ona ba gaetso go buang ka one ke mantu a thabologileng ba gaetso. Ga se mantu a la ne re sa itse gore ga tantsang o bona gore le batilengwe le ngwe le bulela konte yentu ke thabologileng leng gore o tabona le bana ba gago le lebeletse TV mo. Lenaneo le la Target 61,000 go supilwe fa le tla thusa go hetla ditiro di heta 200,000 lefatshe ka bophara le dikgwebo tsa benggae di tla roba sengwe mo kagong ya matlo a. Ka hata se ga bo eteledipele ja gago Tatona e tabo e le lantha matlo a agiwa a le 100,000 mo dingwageng tse pedi. E tabele lantha Tatona matlo a kgona go dira kana o kgona go dira wena Tatona o kgona go dira ditiro tse le go rile ha ba itsana be ba di calculate kana ba di thakanya ba re di 500 di heta 500,000 direct jobs. We are creating wealth and placing it in the hands of the most ordinary of our people. Bone ba ba nyatsega ngwe ba ba tlhobogilweng ra ga matlo a gore le bone ba kgone go nna le sabe e nne ba tsa karolo mo tlhabologong ya lehatshe la bone le kgolo ya itsholelo ya lone. Tatona Advocate Boko a re nako e gorogile go hetola lenaneo la National Development Plan go yeng kwa go la National Transformation Plan le tla thusang gore mananeo otlhe a puso a direlwe mo pontsheng mme a dirwe ka nako e beilweng go heosa ditlhabololo. Wa Betswe Mpulubusi, PTV News. Mafatshe a Botswana le Malawi a itlamile go tiisa botsalano jwa one ka go neelana dikitso mo ditsamaisong tsa boeteledipele. Motsamaisi dipuisano tsa palamente Red Tapleko Rapetsi o ile se jaaka a ne amogela lekoko la mapalamente go tswa Malawi. Mapalamente ao a eteletswe pele ke moeteledipele wa diphathi tsa kganetso Dr. George Chaponda. A fa ba amogela Korapetse o na gatela botlhokwa jwa tiro ya moeteledipele wa diphathi tsa kganetso mo tsamaisong tsa lehatshe a ka ya fa ba tshwanetse go lemogiwa ebile ba tseelwa kwa godimo. A rutla pego e tletseng ka go rata Moranyane. Jaaka ba ipaakanyetsa ditlhopho tsa lefatshe la gagabo tsa ngwaga wa 2025, mapalamenta a kganetso a lefatshe la Malawi ba etetse mono go tla go tsaya malebela ka ditsamaiso tsa puso ya batho ka batho. Go tla ga bone mo go solofetse go thusa go itse thata ka fa lefatshe leno le itsamaisang ka teng le sa tlogele diphathi tse dingwe tsa kganetso ko morago jaaka go supile morago ga ditlhopho tsa ngogola. Just give these highlights to say I've always argued that the opposition is a very, very integral part in any democracy. And it has to be
given space to operate, even resources to be able to function, to provide oversight, effective oversight on the executive. In our setup, the leader of opposition is equated to an assistant minister, and enjoys those perks. But my view has always been that more can be done to facilitate the leader of the opposition. I don't know in your jurisdiction, but I understand in Namibia the leader of opposition will be having a budget, dedicated budget. Same with Malawi, and my hope is that we, in our transformation process, we will benchmark in countries such as Malawi. Dr. Chaponda o ne a supa boitumelo le tebogo ya ditsamaiso tsa lefatshe la Botswana segolo jang mo go lemogeng botlhokwa jwa lentswe la moeteledipele wa diphathi tsa kganetso mo kgolong ya lefatshe. It is always perceived to be, instead of looking at it as somebody who is to promote democracy, others they feel that these are threats to democracy. And I think what I'm trying to say here is that we like to have a leader of opposition which is considered as independent. Maybe from your side, you give us an insight to what extent, what you feel about this. In general, Right Honorable Speaker and my fellow Honorable Leader of the opposition, this visit is aimed at strengthening the cross-border collaboration and mutual learning between the two offices. The Office of the Leader of Opposition focusing on advancing democratic governance, institutional transparency, and impactful parliamentary oversight as part of the SADC community of nations. Go bosolofetse go thusa go nonotsha ditsamaiso tsa palamente le go netefatsa gore ga e lebale boikarabelo jwa yone. Le fa go ntse jalo go solofetse ditlhopho tsa setšhaba mo mafatsheng a le 10 mo kgaolong ya Aforika monongwaga go balelwa le lefatshe la Malawi le le rometseng mapalamente mono go tla go tsaya malebela. Gorata Moranyane, BTV News, Gaborone. Modulasetilo wa khansele ya Kavango Rega Palelwe Ronald o roletse makhanselara a gagwe molao le tebelopele ya gagwe ya go tsamaisa khansele mo ngwageng tse 3 mme a dira ka tshwaragano le morafe a re moalo o tla bo o remeletse mo dikarolong di le 5 e bong tlhabololo ya dikago le matshelo a batho tlhokomelo tikologo puso e lolameng ga mmogo le go nna le boikarabelo o ile se mo phuthegong ya khansele kwa Kumare Bosheng a rutla Thani Tsukudu. Khansele ya Kavango e tla simolola go dira ka mokgwa o pharologanyo jaaka modulasetilo wa yone a dile moalo wa dumelang gore o tla hehosa ditirelo tsa yone. Mo moalong wa ngwaga tse 3 modulasetilo Ronald o supa fa tla itebaganya le dilo tse 5 tsa reng ke tsone di tla tsholetsang serodumo sa kgaolo go se tlhabolola. In articulating a bold vision for transforming the Okavango district a region of sustainable livelihoods, strong local governance, and inclusive social economic progress. E tlhalosa ponelopele e maatla ya go fetola kwa Kavango go nna kgaolo e nang le botshelo jo bo tswelelang puso e nonofileng ya selegae le tlhabololo itsholelo e akaretsang botlhe. Dintlha tsa konokono ke tlhabololo ya mafaratlhatlha, tlhabololo ya itsholelo ya selegae, tlhabololo ya tikologo le puso e siameng e nang le maikarabelo. Development, local economic development. 3, community empowerment. 4, environmental stewardship. 5, good governance and accountability. Makanslara ba ne ba amogela tebelopele ya modulasetilo. Rotlhe ga re le ha re amogetse ra go palama koloi yone ela mme ra go ipalama jaana re itse gore re rwele re ya ko kae e botlhokwa thata tshwantsho seo se dirile seo modulasetilo ne ke re ka mahokone wa modulasetilo nna ne ke re ke amogele your road map. Modulasetilo ya nkgata gape ka gore gompieno ga o e lebela modulasetilo ya akaretsa bothe ditshetse banana
itsentse bo mme Mpolasilo go bo Mpolasilo mme go le bogela gore yo ro mme Mpolasilo ro mme Mpolasilo ye ya ka re ba bo godimo ga mo go tlhalositse fa khansela ya Okavango e tla simolola go tshwarelwa kwa mahelong a a farologaneng go neela setšhaba sebaka sa go ietela go tla go ithuta ka fa e tsamaisiwang le go dira tiro ka teng. Tiny Tshukudu, BTV News, Gumare. Puso e tsweletse ka maitlamo a yone a go rotloetsa tiriso ya maranyane se e le sesupo sa kgatelopele ya yone mo go godiseng itsholelo le go nonosa go isiwa ga ditirelo kwa setšhabeng fa a simolodisa semmuso phuthego ya monongwaga ya National ICT Summit and Awards modisa tona wa ditlhaeletsanyo le ditlhamo Reshon Ntlaile o gateletse maikaelelo a puso a go tlhabolola le go nonotsha tiriso ya maranyane mo mogameng yotlhe ya itsholelo. A rutle pego ka o na le thata motlhanka. Bangwe ba ba itsanape ba maranyane, bathami, badiri ba molao le baemedi ba mogama o ikemetseng ba ba neng ba tsene tshimolodiso semmuso ya paakanyetso ya phuthego ya 2025 National ICT Summit and Awards e rulagangwang ke Lekgotla la Botswana Information Technology Society. Tshimolodiso e ya bo e kaya tshimologo e bontsi bo kaileng e le konokono mo maitamong a puso a go rotloetsa dipuisano tse di amana le tiriso ya maranyane mo go tlhabololeng itsholelo. As we launch this year's Summit and Awards, I urge every stakeholder here today to collaborate boldly, that is, work together across sectors. Ke le rotloetsa go tshwaragana le go dirisana mmogo mo mogameng o le teka ditlhamo tse di botlhokwa le gone go taka ditharabololo tse di nang le maduo mo go tlhabololeng lefatshe leno. In the voices often left out. Phuthego eo e tabong e tshwerwe ka ga tlase ga sethogo se se reng go nonotsha itsholelo e ikaegileng ka maranyane, bothami, kakaretso ya bothe le maduo. Go solofetse gore e tshwarwe mo kgweding ya Ngwanatsele mme e tla tsenwa ke bana le seabe ka go farologana go tla go buisana ka dikgang tsa mogama o mono. The digital economy is not a distant horizon. It is our vibrant present opportunity reshaping industries. Go nna lefatshe la itsholo ikaegileng ka maranyane go ka kgonagala mme se ke sone sebaka sa gore re ka sešwa mogama o re nonotsha setšhaba ile re rotloetse tiriso ya maranyane mo megameng yotlhe e le mokgwa mongwe wa go re eme nokeng maitamo a puso. A vision I must emphasize wholeheartedly shared by the government of the day. Lefatshe la Botswana le setse le dirile mo go bonalang ga go tla mo maranyaneng go akaretsa kago ya ditlamelo tsa internet, tutuntsho ya bodiredi jwa maranyane le go tla ka mananeo a itebagantse le go nonosa dikgwebo tse di potlana le banana mo maranyaneng. A re tswelela motlhami wa mokgatlho wa Beacon Youth Foundation re Andrew Khosimang o supile fa mokgatlho o itlamile go rotloetsa banana ba hatshe leno fa buisana le baithuti ba re Khosimang o na supa fa bontsi jwa banana ba fapoga mo tseleng ka ntlha ya kgatelelo ya bankana ba bone go kgontsha bong le seemo sa iketlang kwa malapeng a bone. O na supa fa dikgang tsa mohuta o di ne tsa mogwetlha go simolosa mokgatlho o tla tlisang phetogo le go rotloetsa banana go tsaya dithetso tse di ba siametseng. A re maikaelelo a bone ke go gwetlha baithuti go tsaya dithuto tsa bone tsia go baakanyetsa bokamoso jwa bone. Maikaelelo a Beacon Youth Foundation ke go re itlhelela lefatshe lotlhe ka bophara mo e leng gore mo dingwageng tse di tlang re tlabe re tshwara mo go teng National Youth Programs re na le lenaneo le le rileng le leng gore tlabe re phutha banana re bua ka ditsela tse e leng gore di ka hetola matsholo a bone ebile di ka contributor mo go dira matsholo a bone botoka hela thata mo bosetšhabeng. Geliko Okilio yo tsere maemo a boraro mo kgaisanong ya Miss Botswana 2025 gape e le moithuti wa pele mo sekolong se a gatelela botlhokwa jwa gore mongwe le mongwe o tlhoka go ikita ka thupana gore a tla a atege mo ditorong tsa gagwe. Gore matshwao a gago a last term a tla ntshitseng ke batla wa le go boela itshorekeng o tlhokomologa and you keep dreaming and you keep pushing, okay? Ke batla gore o ikite ka sehuba gore you know what botshelo ba me bo e leng gore ke a botshela kwa lapeng botshelo ba me bo e leng gore gongwe batho ba bangwe ba ntebe ba define botshelo ba me ka tsela nngwe
ga wa tshwanela gore go nkgodise marapo. I want you to dream. So it was very nice to see one of our Molepolele former students. Go a itumedisa go bona baithuti ba pele ba tla go bua le rona. Mme Geli o buile tse dintsi tse di botlhokwa tse ke solefelang gore ba batlang go tshwana le ene ba di anyile. And then aspired some of our students here aspire to be in pageantry, and I hope they took a valid lesson. As a student, you need to dream big. Ke ithutile gore o le moithuti o tshwanetse wa nna le ditoro tse dikgolo ebile o tshwanetse wa netefatsa gore o bereka thata. Jaaka ke le Rabontle jaana, ke ikemiseditse go netefatsa gore ke bereka ka thata go nna Rabontle wa Molepolole. I'm presenting Mr. Molepolole. Bagolwane ba sekolo se ba ne ba lebogela thulaganyo e ba supa fa seabe sa baithuti ba pele ba ba setseng ba gatetse pele mo botshelong se le botlhokwa mo go rotloetseng katlego. That's why re nna re bitsa bana wa tshwanang le ba netlileng kana ha ba khatlegela gotla le bone ba itlisa hele ya ka ba itlisitse le ba bandra ba bitsa ha ba khatlegela gotla kama a mabedi mabogora a ba amogela re libile gore mme ga ise re goroge go re batlang go ateng gongwe tla re go tleng ga bone kwano ba ntse ba tla mono ya re tla goroga ka go denrete. Jaaka baithuti ba ba fetang 800 ba mophata wa botlhano mo sekolong se ba solofetse go kwala ditlhatlhobo tsa BGCSE solofela ke go thulaganyo e be ba go itlhile go emela isago ya bone ka dinao ka go dira bontle mo ditlhatlhobong tse di tlang. Moeteledipele wa lekgotla la barutabana la Boseto Re Winston Radikolo a re go botlhokwa go tlhotlhomisa gore melao e sireletsa bomme kgotsa ditshwetso ka mebele ya bone. A fa bua mo phuthegong ya Boseto kwa Letlhakane, Radikolo a re seo se ka thusa go nonotsha ditshwanelo tsa bomme a re utlwa se ba etseng tebogo ka dintlha. Phuthego e tshwara ngwaga le ngwaga go sekaseka ditsamaiso tse di ama dikgang tsa bong jaaka ditshwanelo tsa bomme. Mme monongwaga ba ne ba itebagantse le dikgang tsa bomme gore ba nonotshiwe le go sireletswa ke molao go itseela ditshwetso ka mebele ya bone. As Boseto comrades, our commitment. Re tsepame maitamo a rona re le Boseto. Molao motheo wa rona o rotloetsa gore mongwe le mongwe a nne le dithata tsa go ka tsaya ditshwetso ka sepehela se se ama mmele wa gagwe ntle le kgatelelo kana kgokgontsho e pehela. Re tshwanetse ra tswelela re rotloetsa go diragadiwa ga melao e sireletsang ditshwanelo tsa bomme le go ema nokeng dithuto tsotlhe tse di itebagantseng le go tsibusa bomme ka ditshwanelo tsa bone. Must advocate for educational initiatives that challenges harmful stereotypes and empower women and girl child to know and reclaim their rights. Bodily autonomy is simply Go botlhokwa gore batho ba nne dithata tsa go tsaya ditshwetso ka mebele ya bone. Ka jaana go tlhoka dithata tseo go ka ama botsogo, itsholelo le thuto. Ha re itsa bomme go itseela ditshwetso ka mebele ya bone, re ba tseela dithata tsa bone mo setšhabeng. When we deny women and girls the power to decide what happens with their bodies, we do not just fail them, we weaken our entire society. Phuthego e thusa gape go ta ka ditharabololo tsa go lwantsha dikgang tsa kgokgontsho ya bong tse di tsweletseng ka go gola mo lehatsheng leno. Gender-based violence continues to be kgokgontsho ya bong e tsweletse ka go tshwenya mo setšhabeng ke ka moo sethogo sa monongwaga se itebagantse le go tsibusa ka kgokgontsho. Re sologela gore dipuisano di tshwanetse di ka tsenya thuto mme seo se thuse go rarabolola dikgang tseo. Address the specifics at an individual level may assist in imparting the necessary education and probably assist in finding solutions. We need to be brought forth more le rona re le banna gore re kgone go lemoga gore re banna tota re tsaya karolo e rile re a recognize-iwa ke tsone mo di-issue tsone tsa gender. The boy child le ene o tshwanetse gore a capacitatiwe a supiwe gore nya ke motho o kgona go tshela yang le the girl child ba gole mmogo ba kgona go tlhaloganyana. Sologelo ke gore megopolo e ntshitsweng mo phuthegong e hitisetswe kwa makalaneng a lebaneng go thusa go taka melao e ta sireletsang bomme go itseela ditshwetso ka mebele ya bone. Sebatseng Tebogo, BTV News, Letlhakane. Ga re batse mahatsa a seletautone wa Amerika Donald Trump o okeditse lekgetho la dithoto tse lefatshe la Afrika Borwa le di rekang kwa hatshe leo ka selekanyo sa 30%.
fela mme puso ya Aforika Borwa ga e dumelane le tshwetso eo ka jaana e tlhalosa fa lekgetho la 30% le sa tsamaisane le seelo sa ka fa go gwebisanwang ka teng. Ofisi ya Gatautona wa Aforika Borwa e gwetlhe dikhamphani tsa go batla metswedi ya go kabakanya tse ba ka direkisang gore ba kgone go rekisetsa mebaraka ya mogae le ya mahatshe a sele. Phuthego ya Gatautona Cyril Ramaphosa le Tautona Trump ya bošweng e ne ya seka ya thusa go tswa ka ditumelano tse di tokafatsang tirisano mmogo ya mahatshe o mabedi. Antse re go matsheng a sele baeteledipele ba le batlhano go tswa mo mafatsheng a ko bophirima jwa Aforika e leng Liberia, Senegal, Gabon, Mauritania le Guinea-Bissau ba tla etela kwa Washington mo bekeng eno go ya go kopana le Tautona wa Amerika Donald Trump. Bokopano jwa Washington bo tla simolola gompieno go fitlha kgwedi eno e le 11 mme bo bolelwa fa bo tlisa ditshono tsa kgwebo. Bokopano jo bo bonwa e le jwa ntlha jo botona go tswa kwa Washington go ya kwa Aforika fa e sale Donald Trump a boela mo ofising ya botautona. Leeto le la botautona ba batlhano ba botla morago ga bokopano jwa Tautona wa Aforika Borwa Cyril Ramaphosa le Tautona Donald Trump ka motsheganong. Mafatshe a matlhano a laleditswe kwa Washington a khumile ditsa tlholego tse di botlhokwa di tshwana leokwane, gase, gauta le ditswammungwe le tse dingwe tse di sa tlwaelesegang. Tla ke di be khutlo gone fa ntle go stele city ke aga kwa go bega ka tsa metshameko. Dumela Botswana, dumela Botswana. a ke go leboge morarre Joy Mothebe ka pego eo e dirileng ka matlametlo le matsetseleko a kalo. Motsana wa tshoketla go gana ka dikgang tsa go tsa metshameko ke bidio hela go tse ke aga kwa dikgang tsa rona re di rulagantse ka tsela e ntseng jana. Motshwarela mookamedi wa lekgotla la Botswana National Sport Commission Stephen Makuke o gwetlhile komiti e sa tsang go rolwa semmuso e rulagetsang dikgaisano tsa Confederation of Colleges and Universities ke gore COGSA tsa Region 5 go bereka ka thata le go supa boikanyego ka seo se ka tlhomamisa fa lefatshe leno le tshegetsa kgaisano ya selebego se se kwa godimo. Komiti eo ya maloko a supa e ruletswe bobega dikgang mo tsatsi la maabane mono ga borone. Go rata moeng go na le ko Makuke go itetse le go fi komiti eo mme a tswelela a e rotloetsa go thusa lekgotla la bothesa go tshegetsa metshameko e ka katlego ka go ka solegela lefatshe leno molemo. As we officially launch the LOC, we signal to the region. Jaaka re rola semmuso komiti e yang go rulaganya metshameko ya COGSA ke batla go leboga ke bokelele le tse tsotlhe tse dintle go bo rena le komiti ke jaaka re supegetsa lefatshe gore re mo seemong sa go etelela pele jaaka le ka gakologelwa gore BAA e tla tshegetsa dikgaisano tsa World Relays ngwaga o tlang. Tiro ya lona e kgolo re tlogela sengwe le sengwe mo matsogong a lona a re dumelang a tla dira ka bonokopile re ntse re na le lona mo loetong le. Is a very big task. Under your capable hands, the COGSA Games will not only meet the expectations or the expected standards, but will set new benchmarks for regional competitions. This I can assure you that the BNSA is fully cheering on your journey and standing right to support where necessary. Motshwarela moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association Moses Bantsi o solofeditse komiti eo gore bana le seabe ba metshameko ka go farologana mono gae ba tla ba neela ke monokeng ya motia gore tiro ya bone e tsamaye ka thelelo. COGSA organizing committee, we need to work together and see. Re tshwanetse go bereka rotlhe ka gore kwa phelelong re direla lefatshe la rona mme ke dumela gore bana le seabe ka go farologana ba tla tsenya letsogo fa go tlhokafalang teng. Re tlhoka go kopana le gone go dirisana mmogo gore re kgone go ntsha maduo. Whenever anything that is overflows, I say, hey, Rebali, come and listen here. And the same as that. And doing that would grow our sport. We need to come to a point where we can work together to deliver these games
both of us. Modulasetilo wa komiti eo o Tule Bale a re ba motlotlo go neelwa boikarabelo jo bokalo ka bosupa ba tshepiwa go dira tiro eo ka botswerere. The responsibility that has been re lebogela gore re be re filwe sebaka sa go etelela dipaakanyo tsa metshameko ya Khuksa re itumetse fela thata mme mo boemong jwa komiti ya me maikelelo a rona ke go tlotlomatsa lefatshe la rona go thusa banana gore ba kgone go phedisana le balekane ba bone le go dira botsalano jwa sennela ruri. responsibility has been placed on our shoulders. Lekgotla la bothesa le neetswe marapo a go tshegetsa metshameko eo ya Khuksa e solofetseng go tsenwa ke mafatshe a le 10 le batshameki ba feta 2020 ngwaga o tlang ka kgwedi ya Sete bosigo e le 20 le bofera bobedi go tsena Phukwi ya tlholagatlhano. Ke lekgetho la bobedi bothesa e tshegetsa metshameko e morago ga go dira jalo ka 2018 go rata moeng BTV Sport Gaborone. Motsona wetso fa re tswela dikgang tsa rona go tlhoka go rulagangwa sentle ga lenaneo la dikgaisano ka go farologana tsa kgwele ya dinao tsa lekgotla la FIFA le la Botswana Football Association go na le seabe mo go tlhokeng go dira sentle ga ditlhopha tsa monogae kwa dikgaisanong tsa mafatshe go ya ka mokwaledi-mogolo wa lekgotla la Football Association of Botswana Kgolosana Masaseng se e nna kgwetlho mo ditlhopheng ka di apesitswe kobo ka letshoba ke letlhoko la madi a rutlwe Tshegofatso Malepa. Mo godimo ga mo go tlhoka madi ga ditlhopha le tlhaelo ya difofane tse di tlhamalelang kwa mafelong a dikgaisano go supilwe e le sengwe sa dikgwetlho tse di amang batshameki ka dinako tsa dikgaisano ka nako e ntsi ditlhopha di goroga thari mme seo se timi batshameki nako ya go ka ikhutsa selo se gape se na le seabe se segolo mo botsogong jwa bone le mo go ntsheng maduo a bonalang. So dio tsotlhe di tisa kgothakgothano mo scheduling se ne re se kopa ko FIFA ke gore a re lebelele bogolo jang dio tse di amang batshameki botsogo a o tsoga wa ko North Africa ta go heska isa le hatse le tshwana le Morocco ida o ka Egypt pele o boya Morocco kana o ka Middle East kana o ka Europe pele so you take 2 days of travel so di thopa tse di sena madi ha di tshameka go bokone gora go ruta botsa 2 days travel o bo lenda o bo tshameka the following day o sena go goroga tse tsotlhe di bakiwa ke yone gore we don't have a harmonized international match calendar. Boeteledipele jo bo tsepameng e bile bo tsaya ditshwetso ka nako bo botlhokwa bogolo jang mo go simoloseng di leki tsa monogae ka nako go isa kgotlakgotlhano ya dinako tsa metshameko tsa monogae le lenaneo la metshameko la FIFA bogolo jang fa go tla mo dinakong tse tsa go dira leki jaaka kgwebo. Ha di dumalanye gore leki ya lona ya go simolola ka August a e simole ka August ba di-sponsor ba tshepa gore ka le beile nako le kgona go e tota le kgona go itiragatsa ga re dumalanye gore dithopa di a go tshamekela ko lopatse ka la bone ba ba tsenyang madi bo ba setse ba dirile dithulaganyo tsa bone go a go lo emela ko lopatse gore la go tshameka motshameko ko mme ha le change last minute go supa gone go tlhoka go ipopa ka jalo le lusa batho ba mogutao yaanong dilo tse di pedi hela ke yone ya governance ya go itsamaisa sentle sa bobedi ke go seta a clear commercial strategy ga le tsamaisa kgwele ya dinao sentle o pehele o e batang o taela teng. Leki ya monogae ya Botswana Premier League e solofetse go simola kgwedi ya Phatwe e le 15 mo mafelong ka go farologana go rala lefatshe leno. Tshegofatso Malepa, BTV Sport. Mejanong a re garela dikgang tsa rona ka tsela e ntseng jaana mothusa moeteledipele wa lekgotla la Botswana Table Tennis a itebagantse le tsa setegeniki ka bomosarwe a re go lalediwa go ya go tsaya karolo mo metshamekong ya meletlo ya boipuso ke lefatshe la Angola go supa kgolo mo tlhabololong ya motshameko wa tennis monogae mosarwe o kaile seo ka tsatsi la matlhatso mono Gaborone jaaka lekgotla leo le ne le tshwere metshameko e ka yone ba neng ba ya ba tlhopha batshameki ba le babedi ba ba yang go emela lefatshe leno ko lefatshe leo la Angola kgwedi ya Lwetse a rutlwe Remolelekwa. Mosaro a ratalotse eo e supa fa mafatshe a tsholetse ka go lemoga fa lefatshe leno le na le bokgoni ja go kanya sengwe mo go bone mme je ka mo boleledwa metshameko ya methaleo. Angola tabe celebrate ane independence ya bone ka di 12 to di 15 tsa ga September. So currently otherwise we are le national team le gore mo campaign. So they only need 2 players, female and the male. Se le gore ke tsone tse di tsamaya le coach e one dia kgona ko Angola. So ya no ka ne se rena le 4. We know we have
a new player from Angola e le gore kgona ntse a etsa scholarship sa ko Angola o buile so since nako ya di-trial na seo so be re bona gore re mo tsenye e be re selecta 1-1 for gone for now Tshepiso she's not around o ile Namibia o ile coach a junior team so bone ba selected ba tsena a Tshepiso sa hiditse ko Namibia a re mo godimo ga go le diogo tsa karolo metshamekong eo ya boipuso ya lefatshe la Angola metshameko e gape e taba tswa go ithokolo tse dikgaisano tse dingwe gore le gone ko Angola gore ba kgona go recognize gore re teng re ka tswa go ba ha competition e le gore ya ga go dingwana ka lebelelwa ke batho every January re na le national team selection e le from January to December wa ngwago ra bo representa le hats so ne re na le 3 e leng gore gompieno re edile metshireletso so ra be re lebeletse go player e le gore ba wina mo tournamenteng ya selection ko ne ba tsena mo national team we have games go tournament engwe ya region 5 so this players aka wa bone ba ne ba tle selection ke bona tebe re ba romela ko Namibia mo senior category ba go emela Botswana but for now ne rena le selection engwe ya bananyana ba ile gore ke under 17 14 to 17 years ba ile gore bone ba selectela go Algeria go Anoka Games ke gain too much exposure from there ke ithutile go le gontsi ko India le basemeki ba ko India ba fa godimo ga rona fela thata mme ka dikitso ke a nyole go le gontsi mo go bone mme seo ke sone se ka taisitsa mono gae we do things differently so I think in terms of techniques I learned a lot so I'm bringing that quality also go solofetse gore mo nakong e khutshwane le kgotla la Botswana Table Tennis Association le rola maina a le mabedi a batshameki ba mme le rre ba tatsang karolo metshamekong eo ya go ipela boipuso lefatshe la Angola ya dingwaga di 50 metshameko e tla tswa le kgwedi ya Lwetse le 12 go feta e le 15 Kagiso Molele kwa BTV Sport Gaborone Botswana betso tsa metshameko di wela ka tsela e ntseng jalo mo lenaneo la kana mo lenaneo tota la Botswana Connect mo BTV News Channel tsa tsatsi la gompieno mme ga gologela dikgang ga di hele nako gangwe le gape ya be le one mma ba nna le wena re tla kopana mo go la ka moso JMTV go tla ba buile go tsweledisang tsa gare la ditiro tsa tsatsi la gompieno a re pele ke boela morago ke leboge kgaitsa diake a mantle Meribabele yo ena nang rena dikgantse ka puo ya diatla go fitlhela re kopana gape tlhola sentle Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy.